Ingan ditama, mditana, kumde Espiritu tabitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus dutoko, kami keginabahan di kinengan, kami kepisan di Espiritu tabitua, mempai na Yesus ape-ape. Tapi nang kami melamai toko dah tada minggu kedua, ngopo dam dua, itimpu taman. Dari misa tabitua toko demai na dite, insan bagu. Pison toko o sembayang da toko, demikiano da gracia mentad kinengan da papahidas ditia pemunggunan da toko mentad ditia habi pengusaha mentad ditia COVID apa nam sisam kia. Pamuon toko nagi dari sembayang toko ditia anu napai pakyono da toko, miampai da ketumbasan da toko di penggonop, habi pengusaha miampai da kansenan da ikinengan tememo da makinongo da anu napai pakyono da toko. Tapi ngabi kana mengaku da dosa ngabi da toko, kepapatondan di da toko sendi da mamalamai di katabatan ta melati tabi itua. Mga kunzo da dikinengan tabakas, da diozo ito pinay ngabi, da nakmidoso zo kozo, id pamusaban ngabi ko, amid bos ngabi ko, id nunoy naiman ko, amid nunoy aw ko na ngazan na mimang. Mazana sa ko. Mazana sa ko tagazo kozo. Itinapogi na makinsiyan zo di Mary, iya bitua, pentihambus sa hangay, sabi abidita sabam sang tingavi, Deus uta pinay ngavi, dos mamayang mentok dago, dari Tuhan kiningan datoko. Kikasianan na dade datoko kiningan tabakas, mamahiyang dados ngavi datoko, magabit datoko de keposisyon selajul. Tuhan kosianay no. Kristus kosianay no. Tuhan kosianay no. Kebentugan dari kinengan di takabas kozo, pibabasan dari Tuhun ngabi tangabasi, kagiginovo dari tanah. Mangazo zikoy diaw, manungko aw gigina zikoy diaw, sumamba zikoy diaw, membantong zikoy diaw, manak zikoy diaw da kepadang ketawadan ngabi, mentok kebentugan no tegaza. Tuhan kinengan, laja pensurga, oi kinengan tama tabakas, Tuhan Yesus Kristus, tanak nanak tuntoy soon, Tuhan kinengan, domba di kinengan, tanak ditama. Mengiduko di dosa ngabi di pemagunan, kosyanay di dagay. Mengiduko di dosa ngabi di pemagunan, taimo o sambayang za. Pinaikaw ko dari avananan ditama, kosyanay di dagay. Tu izizyaw iso tabitua, izizyaw na Tuhan, izizyaw na takabas kozo, Jesus Kristus, miampai di Espiritu tabitua, di kebentugan, di kinengan, itama. Amen. Kanos membayang. Oi kinengan do binakas, mananak do petitikid tak tabasi. Paswango di ginabangabi dagay, ikaginaban dengan no, may damaza da papahom da tapuyumananza da kapantangan, patagakon no nada idagay o nuno itabasi. Maza da pamahizan no paintamong, patihambuso no, da paintagok o nuno inatagok no. Maza di Tuhan sa Jesus Kristus tanak no. Imamamas yang memelintam yang pai diaw, di kepisan di Espiritu tabitua, isa kinengan mentok sa hihinaid ay sa kapuson. Pembahasan manta di buku do Deuteronomy. Minabos i Moses dari di Tuhun ngavi.
baino oi Israel kinongono i undang-undang ngavi kau basanan ngavi i po yaon ku Diozu do tadau baino tanudono ngavi i do kivana da do kapasizon salajul Diozu kasuang da kaponon sanganu di tanah i patakon day Diozu di Tuhan kinengan di tama ngavi Diozu. Mositino do kada Diozu wangai i nunu i ponu ku aiso iduon mantadi nga tanudono i ponu ngavi di Tuhan kinengan Diozu miaga di pabantaon ku ngavi i do montok Diozu. Igitay no ngavi i tanudono ngavi i popokito i ngavi i day di Tuhun ngavi do kabahan kapamalatian Diozu. Ontok na po do koyho izyoho do sabiavi diti undang-undang nga mo bos i izyoho do aiso i suvay Tuhun do miaga do kabahan tiniu pamumuso do tinaw tindama diti. Toto topot no. Tombo na di tinaw tindama ikiva do kiningan ngavi di do osomok kozo. Miaga di Tuhan kiningan do toko do so songyan nopo do mamoho toko day disido. Tombo na di tinaw tindama ikiva do undang-undang ngavi. Kau basanan ngavi do umaga diti sabiavi undang-undang i pabantaonku i dumangan Diozu do tadaw baino. Ibos di Tuhan. Pahwadan day kinengan. Mamamasi i tatuhid do idumbangan di Tuhan. Mamamasi i tatuhid do idumbangan di Tuhan. Oy Tuhan, isay na di i magigizon may do idnuhu takavas tabituano. Isido i mamanaw miyampay ay sohasa. Isido i kikoy man do katuhidan popobos di totopot mantad ginavo daw. Mamamasi i tatuhid do idumbangan di Tuhan. Isido i mimang do aiso kahasa day di tapinay daw. Iaw magafundat di sungkad tukad daw. Iaw paposong kuo di taiso kiningan nga mamantang di ongonok di Tuhan. Mamamasi i tatuhid do idumbangan di Tuhan. Isido i manuhuk di tao daw nununopo katutuko. Iaw makibunga do usin pinahasan. Aw manaymo do suap do humavan di taiso hasa. Inono Tuhun i mingkakat i do apantod sohi hinaid. Mamamasi i tatuhid day dumbangan di Tuhan. Pembahasan mantad disuat di Sancti James. Saviavi i do angabasi. Patitikid kanunu i poinggonop i patakon day datoko mantad sabat. Sumundot i do mantad ditama do saviavi ninavaw. Miyampay disido na po aiso i do kanunu i kamazon do simbanan. Aiso tinggahungong do pasimbanon. Maza do pihi disido sondi do dinadi toko disido do tanak ngavi daw. Maza di abal di katapatan. Moy do apatut toko do kavo do tuvak koiso ngavi do saviavi i nabangun disido. Toy mo no
husukno day di bos i nakatanom it Diyosu. Kanu menampasi do kaduduvo ngavi Diyosu. Nga mositiman Diyosu i nunu i boson di bos day Diyosu. Okon ko mo kinongaw no po day di mamodung no Diyosu sondi. Ugama no tinagas aw nombak no po daid mato di kiningan tama do tokow nga itia. Mikot manakaday do tanak nangapatazan mohoing. Sinaban nakapatazan san savo do ontok mamaguno isyoho di sakaday o madihiw mantad o samutan di pamagunan. Ibos di Tuhan. Tahwadan dait kiningan. Haleluya. 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 Maza do pihit di sido sondi do dinadi tokow di tama do tanak ngavi daw maza di abal di katapatan moy do apatut tokow do kavo do tuba ko iso ngavi do saviavi i nabangun di sido. Haleluya. 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 I Tuhan, miampai Diyosu. Pembesan mantadi abal tabasi tubitua sinwat lima. I Farisi ngavi ombokon di tengah adat. I nakoikot mantad Jerusalem. Tuminimong poin hiput di Jesus. Na kita diho da vokon di makiki ia ngavi di sido da makan. Miampai pahat ngavi tazamut. Ino na po nga au minamog di. Tu I Farisi ngavi na po. Mi Yahudi ngavi penogi. Nga tumanud di kaubasanan di mamohoingon. Mau insan makan da au kapamahyong da hongon ngavi diho. Gisom doy siku. Kaguhi na pamantad di tizonon. Pitamuvan nga au insan makan izyo da au kapingizas po. Agumunogi apantang tanudon ngavi subay, inakatungkus da diho, kakomoy da mamahyong da sasaban ngavi, am lanjang ngavi, am pinggan luzang ngavi. Dadi Farisi ngavi, ami taba adat ngavi minuot di sido. Nakwo ihon makiki ianu ngavi, tu au mamantang di kaubasanan, di mamahoingon, nga mangakan, diho takanon, miampai depahad ngavi au abakas. Suminimbay sido. Sabab na Diyosu, oy mimpu pula ko ngavi, do nakatunod nakazai Isaiah, do minagahunggung iditi pansuat da buk tabitua. Tuhun ngavi diti na po nga mamantang dogo, do miampay no da munung. Nga ginabangabi diho, o sodu mantat dogo. Ina pakasamban patakon diho dogo, nga aisoy hogo. I kapangyaan ngavi ugama. I po iaon diho no po, nga kotulan ngavi no po da tuhun. Pabibiyon Diyosu, i penuh di kenaingan. Umuhit dahil kaubasanan ngavi do tinaw tuhun. Hinaw bago di sido ituhun ngavi do di sido, minabos. Pakinangaw de dogo, sababiko, lotion no. Aiso idi sumuang, dahil tuhun do mantad habus, da kanu mamadadi di sido do aw abakas. Ii kanuno ngavi,
i humabus da Tuhun, mamadadi di sido da aw abakas. Tumantadi do ilsuang, mantad ginabang ngabi da Tuhun, do sumay baw atag ngabi talat, mianwanu, kapanakan, kapamadusan, kapagampahuan, tamaha do pinuwabangan, gab do manindua do vokon, kapanipuan, o opiodo, kapapahad, pitana, kesumbungan, keboswanan. Sabi iti kanunutalat nga mikot mantad suang o mamadadi do Tuhun do aw abakas. Ia baltabasi di Tuhan. Azan de Diau ay Tuhan sa Jesus Kristus. Tapi ngabi nung tepat na pinakinangaw ko, iya baltabasi di tino di kaso na ginabo na ko dati. Nakuha ba di pares dati? Tu humaban na po dito ang Jesus. Nung basaan to ko yung Bible kaya, ako na po ko, tiya Bible abal tabasi, ako na po ko ipambasan na bayan ng dito, nung to ko siya do humaban dito ang Jesus. Agumo pa susubay kantakan the number do aw kapitunod dito ang Jesus. Isay ba ko sa ti Pharisee dito? Tumay mo daw ngo to ko ti boss, Pharisee. Ngay isay ba ko sa siya dito? Tapi nang kawin siya na pa dito nga tuhun siya ko din nagi. Memang tuhun siya ko di. Kakumoy do tanga ba adat. O kan kapadre siya. Zatihaw na pa dito nga kan kapadre. Ina pa'y padre nga bida Jehudi na pa nga pinunganan da Sadducees. Isa bago pati, isa bago da group, Sadducees. Zatihaw na pa dito nga Pharisees, iloyo-loyo nga awi, ang abada adat. Abasi zatihaw dito, nung hintangan ko so, nga andaman da mamantang da adat, sa sabab na da kapantangan diha dito, hibandi tayo audi katunod, audi sangko katunod da kapanagabangan diha, kapamantangan ngabi diha dito adat ngabi. Nung intangan tiya book da Leviticus kaya, chapter 19 verse 23. Iha na po, mamahyong na po, kapantangan da mamahyong na po dahangan diha, nga muntok na kasi da padre ba? Ipadre da Jehudi, imanampuan da di panambasangan tagazo. Paghuda mga kan di takanan di pahubukon, tumanod na ko tulan di tiya Leviticus na pa nga, mositi da mamahyong dahangan, pahidasan pahit. Nga itiya na pa para si diti, kita na pa di hati, nabasa na pa di hati bos man itiya kautulan man tan Leviticus iti, o bito na diha, nagkaposisyon diha, kon kapadre no po ba? Zato ko masingat tumanod nagi. Kon kapadre no po papahilas da kaposisyon diha dahangon, mamahyong dahangon. Mas iti da sabi iya tumbazan. Da Tuhan da ko tumanod da katulan diti kadiha. Amin na pagi. Da sangyan na po di timpo di Tuhan Jesus. Kiba da hobi da 600 bago katulan da nakatamba. Mantad da katulan di original kamay di, mantad da Torah. Kiba bago da nakatamba da hobi da 600. Kaguman pa diti nga, ako nagisong ko kasi da nakaswat. Amin na pagi da, iti na pinunganan diha da oral tradition ka. Ako nakaswat nga katulan di natampasi na haid ka. Jadi iti na, tiya tuhon parisi diti,
Sangyan pada na kita dia tia makiki yang abi di Tuhan Yesus da amin nam hiong da hongon paguda makan hodong sia out tu manu dokal tulan ka. Out tu manu dokal tulan ka. Anu kadi Yesus menembah mimpu pula kau. Tapi na ngabe. Hodong toko di tiap hari sih. Kasu ginaba da toko. Kanungin tangan toko na posisyon na toko. Kiba da timpo da nambong da toko penogi nga miaga na gede ti pare sih. I kamazon is Jesus da ano ka daw di lip service ka. Miampay na da munong da mamantang na kinaingan. Hondom so po di aspiran si kawapahaid kaya. Ano di kamazon aspiran. Aspiran na pang tiya balajal da dumadi da Father. First level. Kapas ti aspiran si punganan da seminarian. Seminarian diha na di meja seminary. Zikan pati nga aspiran na pang belajar da English. Faith formation na. Tiya sandad da katumbasan. Diha zika CDC, Catholic Diocese Center. Kaya ko nambay iti. Dos da donto zidan panambasangan da St. Paul donto zidan. Ino pa'y Father. Di manumpuan. Kadang-kadang mikat dahil may sabahi siya tiha di tinga. Sangyan na po daw mikat di Father Aloysius Fidelis. Siya nung makinungog pada dati Father Aloysius. Nung kaya sila makiampun, awal-awal makiampun na kaya. Dahil si kayo da kibada akan ka concentrate si kayo di tiya manumisa. Nako. Sebab si Father Aloysius Fidelis no pada tinga kibada style daw da membasa, ya. Mega tiap pembahasan tabasi. Nung sida na pembahasan di tinga ingkay sida. Pembahasan manta diabal tabasi tebi tua sinuat dimak. I farisi ngabi bokon di tengah ba adat. Ino ka kita manta Jerusalem. Timinumong panhipot di Jesus. Kibada. Dari isi ka dite, hangas na iba. Okon ka makinangaw si kaya tiya pangajalan daw. Singyan na pa si do bombos. Dahil kaya tiya pambasan na dite. Munguntob si kaya da impia si da. Jadi kapas pa di misa di. Bah, dia si kaya na di. Impia si da ba na. Indubo na padam hima. Aw, indubo na padam sisami. Siya pada Aloysius. Kasasangin si kaya dati dia tinggal katapatan di. Nga kumuson ko na pa nga, ina. Mimpu pula na kita may sambayang, daing ka. Akon ka concentrate, akon ka focus. Akon ka kumay da pentepot ko sa da sumambayang. Subay pemasaban. Tias Byron. Azo na kaya. Ingko vokon. Kumuhakan. Kaya zoti. O gumawa na ka ba kumuhakan? Sebab zito ko ti. Nakatua, nakapaguhu. Kinam na gida. Ingko ada kapasitan na tiya kumuhakan ba? Belia ba? Kaya? Kaguman di belia na pa may sambayang. Tepat. Kemasan da ohi may sambayang. Agat may sambayang. Ya. Tapi kadang-kadang kibat ya belia may sambayang. O kan may sambayang sesebab na da memang may sambayang. Da ginaba memang da papazo da kiningan. May da mintong. Tiya kakusasan ngabi tanak bago ngabi mintong. Batia semendak lawak ba na diti. Teka tiya semendak ngabi ti hahang ngabi mintong. Oi. Mintong the handsome boy. Okon ka
mikot sebab da may pasaw di kinengan, monong katawa di kinengan, sumambayang. Totoo tepat dari manta di kinaba. Inay kamasan di Tuhan Jesus, da mamantang di kinengan, mimiyampay na da munong, lip service. Miyaga di Farisi lagi, mimpu pula. Iti ano ba kamuakan? Ito binayang ngabi. Sa tako, tiyan nakahoying diti ngayon ka, nagibaw na kadang-kadang. Kaya kemarin tiya, sambayang demi sa tako diti. Sengyan na po da mabos tiya pa da diti da. I Tuhan miyampay Diyos o. Pagkazan da hongon. Ya. I Tuhan miyampay Diyos o. Susimban na pa Diyos nga, miyampay na spirit no. Kada, nung kaya gani. Siyo. Pada sa bagya. Miyampay da sunduban no. Siyo so kaya sumimbade. Miyampay da sunduban no. Nga kibabok kan tumanod. Miyampay da sunduban no. Bago. Pantapat na ko eh. Ako sudang. Sebab inay pada sanghun. Tumanod na pa ditya katulan ni tiya katulan na liturgy. Pada sanghun na mabos. Tuhan miyampay Diyos o. Hangan daw po. Pabanatan daw. Sebab Father, tiap Father na paditing sebagai da menempuan kamay da alta Kristus. Pano ka Kristus mentok Diyos menak diti grasya. Abis Diyos ay mantan na bago grasya ada petakon ni Father. Nga ina sebab da agumutuhon ako kalate diti. Kiba da function da patiti kita toko diti. Ya. Kiba di kabasa da tanudon, kiba di aw kabasa da tanudon. Akon ko sabi da tanudon. Amitin na kinahasan ni tiyatuhon da Farisi ngabi haid. Mimpa pa do ngabi siya zatiha diti. Patut iho na pa undang-undang diti mamuhyong dahongan. Mantak na da padre. Da sengyan da sumambayang papahubok dari panampasangan Tagaza. O bita deho iti aw sangon nuwa nga bago deho. Amina day. Da kenapa ka nobit deho basi o ka tia hisab deho zatiha diti. Tapi nak itia ko tulan ngabi tinambahan bago. Sengyan na pada mamuhyong mesti gisam namba, mesti gisam siku. Sengyan na pada mamuhyong namba isahongan na magkabit di gayong ni. Itia ano iti? Ya, ini bay. Mesti hongan nagibang. Sebab nako, tian pohongan banan na pa ditinga tian no gunaan da makan. Kon ka itia, tian pa nga gunaan da. Kaya ko na guna tiya hongan nagibang. Gisam nombo, nombo isa tuntu di mesti dah hidasan na ko so. Kana pangatulan nga dia. Nain naman di. Mangyak tako dati. Ya nga, nung out ako kumasan bos orang, if we are not careful, kalau kita tidak hati-hati, nung out ako kuza intangan iti, pamusaban iti, so ko nga kabasan na ginamyaga ti jahod ngabi. Subay ta daw dati, nung pogasan tako diti katulan ngabi data santanudan na pada umat ya. Tuhan miyampay Diyos. Jadi Diyos ti, mangyari tanak Diyos, masih tidak semambayang sengyan apa di pada mabos, Tuhan memempay Diyos. Diyos ngayon ka nagi. Memempay sundubano. Ako na pa kain ka, pagkakazan hangan no, gisam na tayo nga, mesti gisam na tita. Kabang ingka tiya, tuho Diyos. Kada tuko, bago. Jadi, nakasimban na de. Pangatulan na eklisya. Penting teh, tapi ngabi. Ngabi pokoknya. Itia bos sebituan pada bayi na ditinga. Isa kepengunsuban. Bantok dato kau. Da tumanod. Da penuan da kinengan. Miampai da kepemelatian.
Ingabi inakaswat doy bos tabitwa. Mentok tuhun Yahudi, Torah. Mentok da toko tia Injil ngabi, kitab Injil. Masa tidak kalati toko. O latihan toko akan ketumanod toko no pa. Amin ka nagi. Miagal tia sembayang diti. Miaga sembayang na misa da bayan diti. Sangyan toko na pada sumambayang. Masa ti da o latihan toko da. Ano komozan ngabi diti sembayang diti. Sebab nung out toko kalati. Iso mimpu pula toko no pada kalati. Igal di tama amitana kami espiritu betua. Ano ya kamazan niya? Tama tanak espiritu betua. Tau, kai pada minangnya na gay hay tonudon no pa kada gumubos ka. Ata. Ngande tama. No ko tu kon kain ka ngande tama tanak espiritu betua. Wotan katigis Luis. Jadi no kayo. Kaano ba gumubos no? Kada kain namay gumuot ka. Kabasi dumuot ba? Nganda tama. Tanak. Espiritu tabitwa. Tama. No dati. Dati na pang kabahan. No dati. Pamusaban nito ko. Feeling. Dati. Tiyan ay kumalaja. Pamazon. Sangyan na po da manandat ako da salib. Nganda tama. Ang tanak. Espiritu tabitwa. Tupot. Mumondom tako, do kinapunsuan na tako, sebagai Tuhan Kristian, binazu tako ngabi sabi bida tako, ngan ditama, ami tanang spiritu bitwa. Iti na ketumbazan na tako. Nga, itiya tanda da salib po nagi, Trinity, kapantangan tako da Tritunggal Kudus. Kantahuan tabitwa. Miyampay da tanda salib diti, pasabon toko, paingatan toko. Da itiya na pangakon na po, itiya na po katumazan na toko na po, kano po ko daiti. Kabahaan. Kasi po piyan neti nagi, pumusaban na toko. Sebab nung daiti na po, guminabo da tuhon, ay hanta ko daiti. Tapi, nung ayon na papasandatan dati, kita tako tuhon, tako giminabo. Gosan. Tuhon nalanggal. No kaya, nalanggal ba ya? Ka, mintong. Ay sa ginabo da mamaduli. Da may panuhong. Sebab dati na. Amno ko ito dati. Sebab, nung kiba da kabahan, sunungi mada popian toko, sisian, magyada yung tuhon niya nalanggal niya, napudong niya takot daw. Aw toko, ngozon tuhong nga, ay sa diguna, inapagidak kabahan, pumusaban, kalaja, action. Tadi ito pinangkabi, may agad na boss ko ditino rin. Abasi, tiba sabi ito ada bayan dito, da pupusaw da toko. Sebab sabi bida toko, kiba nang da timpu, da mimpu pula da kapasusan da toko. Miaga di tiya Tuhan pares eh. Jadi menang ketua toko di Tuhan, sebab na tiya pinapaingat di Tuhan da toko da bayan dito, miyampai di abal tabasi daw, miyampai da bos sabi tiya daw, da gumuhi, da tepat kozo, da ketumbazan manampasi miyampai di pinang iya di sida kano sumambayang biton toko di sembayang toko panagi da bayan diti bi pokozo montok sabi abi di tuhon di kakamay da ketumbazan nga kakal pada ausong ko kalati da ono kozo tiya ketumbazan toko sebagai da Katolik Eklesia da instant daw kabahik ko tiho katano tiho to tepat da mamantang dit kinaingan, Tuhan kinaingan. Sungawian miyampai da toko, kon nopo ko miyampai da munung, nga miyampai da ginabo di pain tepat. Kano mikat di Jesus, da ikaristia da bayan diti, kano timbus da toko, da pa azo dengan di Tuhan.
sabi dako sumambayang da katunudan na katumazan. O tumazan zo da iso kinaingan, itama tabakas, mananodo da taban tana, do sabi kununu o kita amaw kita. O tumazan zo da iso Tuhan Jesus Kristus, itanak tuntoy soon, nanak di kinaingan, nanak di tama da paghuhus sabi umul. Kinaingan mantad, kinaingan tanabaw mantad tanabaw. Kinaingan tutupot mantad, kinaingan tutupot. Nanak okon ko tinodo, sumpi miyonsi, niyampay di tama. Maza di sido, o sabi do na todo. Montok do toko tuhun ngabi, o montok pamusizan do toko, sumindot isido mantad surga. O maza di espiritu tabitua, nada di Tuhun da dihangay Mary nada di da Tuhun. Montok sebab da toko da nakapapakid salib da di sibo di Pontius Pilate. Nondo so isido da kapatazon nahobong. Timinungag bago ontok di tadaw kumatahu. Id katunudan miyampay di buk do tang bitua. Minin sabat isido da surga pinaikaw da di abananan di tama. Mikat may bago isido id kabantugan, da mamisala di sangimpasi am nangapatay. Kapulintan daw ay samay kapupuson. O tumbazan zo di Espiritu Tabitua, Tuhan, mananak dok posisyon, muzu mantad di tama di tanak, miyampay di tama di tanak, do sambaon bantugan may. Inakabos maza di profeta ngabi. At umazan zo di iso Ecclesia Tabitua, Katolik Apostolik, mga kunzo da iso kapudsuan, montok di kapahiyangan da dos ngabi, manadandad zo da di katungagan di nangapatay, di kaposisyon di pamugunan da mikot. Amen. Montok da Tuhun Kristiyan, ay say da undang-undang hobi ginazo da mantad di penuan da abal tabasi, da guminabaw da kinaingan, da hobi mantad da nununopo, da guminabaw da vokon, miyaga da toko da guminabaw da toko sundi. Kanono sumambayang, da ohi toko na da mimozo da undang-undang kaginaban diti, da namat da toko sumimba, oy Tuhan, patunudo no, o ginavo za. Oi Tuhan, patunudono o ginavo za. Do tamay monada i Ecclesia do oin baguvan o hidangan di bos ngavi do abal tabasi di Kristus. Kanono sumambayang doi di Tuhan. Oi Tuhan, patunudo no o ginavo za. Do kapagawit si koy nada, do kahansanan, do natagakan ngavi do kahansanan, maza do koy man ko ginavan, okon ko manta do bos tabasi no po. Kanono, sumambayang do di Tuhan. Oi Tuhan, patunudo no o ginavoza. Do panunada o ginavo dagay, miyampay hizab tatapot, do mamasi montok do bokon. Do moy do id spiritu id katapatan i kasambahan dagay. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oi Tuhan, patunudo no o ginavoza. Do umuhigan na da di tama i sontob mindahan id talunalun do tadaw bayno. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oi Tuhan, patunudo no o ginavoza. Do nuan no dada i tama do ninabaw kabinsianan do koin samadan i sontob kita luo ima masok mogim papatay. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oi Tuhan, patunudo no o ginavoza. Sumambayang tokaw montok diho i sumakit miyampay taluo COVID ko opadom si Zam. Do maza do sakaday do dakutul ngavi diho. Nos ngavi
Paganakan kinovangan nga video do ovid na da izyo do id kobosyan do dumuapus diti timpu do kasusahan. Kanono sumambayang do id Tuhan. Oy Tuhan, patunudot no o ginaboza. Kanono mikot do di Sancti Maria tinado tokow makiano do sido do menampung do tokow kuma di tanak do sido i Tuhan do tokow Jesus Kristus miyampai sumambayang. Ave Maria, penuh kau grasya, miyampai diaw ikinengan, bitua ko itanga dosa biabit tondu, mabitua itu va detinan no Jesus, Sancti Maria, tinadikinengan, pakin senay si ko tutuhun ngabi mamimi doso, dababay no ontok jam dok patason sa. Amen. O yama izyaw no, iyan tadunon danin nabaw, kain sa samadan kapanahuadan, patunudo no ginaboza, na kumada di lahan na katuhidan kabinsyanan, sa kadungaw si ko no, na mimozo di panu, da abal tabasi, da guminawa da tadaw bay no, patikid tadaw da di kaposisyon sa, maza di Kristus Tuhan za. Amen. Azok ni Tuhan kinengan sa binangun. Tumazadak bos yano na kutay mozika di lauti takon sa diyaw. Tuba di tanam kelajad hangon ngawi di tinaw tuhun. Dumadi may timuntok nagay di lauti dok posisyon. Azo no sahihinay ikinoingan. Azok ni Tuhan kinengan sa binangun. Tumazadak bos yano na kutay mozika dihing anggur takon sa diyaw. Tuba di gubas anggur am kelajad hangon ngawi di tinaw tuhun. Dumadi may ti di tinuman dok sinumananza. Azo no sahihinay ikinoingan. Imang sambayang timinay ngabi, da kaubukan kum de zungabi, o tayo mandada di kinengan, itamatabakas. Mono da ituhan i kahubukan do ithongon nu, montok dikasan kabuntugan dengan daw, montok kabusyan do toko, di kabusyan do sabya bi eklesia bitua daw. Ititak tabitway Tuhan, papabanod na tamay mo, da di dagay, di balakat dak pumasisan, da nuno ilamazan diti, id mysterium, o pangona da diti, da di id kuasa, maza di Kristus Tuhan za. Amen. I Tuhan, miyampai Diyoso. Yampai sundubanu, Pain sabata ginabangabi Diyoso, poin sabato sa itingabi dari Tuhan, kanumanak dak panangkatodan ngabi da di Tuhan, kinengan da toko. tunod atuhin iti. Natatapad na katuno na matuhid iti, kalajazza, kapamasizanza. Tamay mo, amid na bano pa na manak diyaw, na kapanangkatawadan nga vi Tuhan. Tama tabituwa, kinengan tabakas ko sa may sakupuson, maza di Kristus Tuhan za. Tu maza di misterium da Paska di sido, na pongo di sido, ikay man kay mazan ko zo. I maza di no, na nakapagabas sida dagay, damantad di poku da doso, kapatazon. Mamaho dagay, da di kabantugan,
da babay na punganan na di da tinaw na pihi, kapadrian pen laja, tinaw tabitua. Tuhon ngavi mentok kosongan no sendi, da papabal, idnobono po, di kalaja ngavi no tindama, tu na kapamahaw kadagay na kumabos da tatubong, kumade nabaw no sendi kay mazan. Amingkana, miyampay da tasab ngavi am huguan tasab ngavi. Miyampay tihikon la jang ngavi am pamalintan ngavi. Miyampay sabi di magigison ngavi surga, am kuasa ngavi da surga, humozo zikoy di hozok pazan na kabantugan no, miyampay ay sa kupuson mga zozikoy. Obitua i Tuhan kiningan da kepuasan ngavi surga. Taban ang tana na panu na kabantugan no, asan na sposo, asa sidoy pagpingan ni Tuhan, asa ni sposo. Tatapat bitwa kay Tuhan, itabudot sa babi kabituhan. Itinapogi do di zona da bitwa ititak ngabi sumabayang zikoy, maza da posondot di spiritu no, da ditingabi mega bahawaw matu, may dadadi da itingabi na mantok dagay, di tinan omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpuda di man patabusoy sido, om nasaga konsoda simenuang da kondasan daw, minanganin sida di loti, minanak daw kapanong katawadan ngabi, minangakib di, pinapatak di damikiki iyang ngabi daw mos. Onwa iti, sababi ko, pangakan na diti, tu itinay-tinan ko, ipatakon may montok Diyoso. Ilahan megadi untuk napongo imakan min susedop. Nano di sida saban, minsan po da minanak da kapanong katawadan ngabi. Pinatak di sidoi dan makiki yang ngabi daw mos. Ono iti sababi ko panginom no mantad diti. Tu iti na saban di za ko. Iza di batas kapabago may sa kupuson. Ipatungon may montok Diyoso montok tagumo. Montok di kapahiyangan na daw sa ngabi. May na iti dadikan daman dugo. Ikatapatan tahom lati na katumbazan. Papaabal sikoy do kinapatason no oy Tuhan, papahang do kinatungagan no, kisom mikot ko bago. Itinapogi na maso si kay malamay di kan naman di kinapatazon kinatungagan daw. Patakan sa diyaw Tuhan, iloti do posizon, isasaban do posizon, manak do kapanong katawdan ngabi, do nigitan si kay diyaw do kapadan da dumbangan no, manampuan da diyaw. O do ka si kay da sumambayang, damagi da ditinan amza de Kristus, o timong si kay nadadat iso, maza de Espiritu tabitua. Onda mo oy Tuhan eklesiano, poin tongkop id patatongkop di pemagunan, umabito na sido di kapanuan do tohwod sa kaday. Sangovian miyampay Francis Pope dagay, John Bishop dagay, Saviavi de Fado ngavi. Onda mo nagi itapinay ngavi dagay, inungoko do idi kahansanan di katungagan, Saviavi napatay id kasyanan no. Tay mo na isiho din inabaw da vos no. Kasi na dagay sa biyabi sumambayang sikoy, damiyampay diha hangay tabitwa, Mary, tinadikiningan. Sancti Joseph, saboda sido, miyampay di apostol tong abitwa. Sa biyabi sancti nakapapon siko diawid po o ampos di umulan ngavi. Kanus Canada di kabosyan, do dumadi do sampitumungkos ngavi di kaposizon sa lajul, o mangazo, o mampantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus.
Maza di sido, o miampai di sido, o bid di sido, o ikinengan tama tabakas, idi kapisan di spiritu tabitua, sabi abi kabantugan ng kamantangan nga diyaw no, montok sa hihinaid ay sa kupuson. Dadi penuh di mamasi om na ugma zadak pengyaan poin kinengan kata masi ko di membos. Tamaza o di surga. Abituano o nganu. Bikot o kapamalintan hizab no ay man di tanah, miaga do ingkanoy da di surga. Ta kadagay da tadaw diti, lotiza tasasang daw, ang pohyongos ko'y dahasang nga bidagay, miaga-dagay na papohyong ni santob mamuhasa humaban dagay. Ang kadas ko'y vito do kembaztan, nga pagabasa si ko'y no mantad talat. Pagabasa si ko'y Tuhan sumambayang si ko'y na mantad patitikid talat, katawad no da manak na pibabasan itadong nga bidagay, tamazadi sa kaday na kusyanan no, panggabas ka na dato may madamantad doso, ang pantampasi mantad sa pepikosan ginabo, damasa sa kay pangandad, di kansanan na bituhan, di kay katan di mamasu sa Jesus Kristus. Tui kapamalintan, i kuasa, kami kabantugan no po, tiyaw, nababay no, sa hihinay. O Tuhan Jesus Kristus, si minabos di apostol nga no? Pibabasan timponon ko diyazu, pibabasan ko takon ko diyazu. Kadentong, da doso nga bidagay, nga da di katumbazan di eklesya, no? Am katawad na da manak no sido, da pibabasan ng pisan, ikatunudan mi ang pahizab, no? Imamama siya mamalinta mentok sa hihinayad ay sa kapuson. Amen. Ipibabasan ni Tuhan mi ang pahidiyazu tumay mo, Kumiyampay sundutan no. kano magitatak ni tanda da pibabasan. Oy domba di kinaingan, Hidup pati dosa ngabi di pemungkunan, osyanay dagay, oy domba di kinengan, menghidup pati dosa ngabi di pemungkunan, osyanay dagay. Oy domba di kinengan, menghidup pati dosa ngabi di pemungkunan, anuay sikoy do pibabasan. intangay, domba di kinaingan. Intangay sido, mangidu di dosa ngabi di pamagunan. Obituan ay santam oho da dimakan ben sesedap di domba. Oy Tuhan, semipadan da patut ko da semusut di tapku, nga bosan no pay bos, mahingasan may kadudu.
Kanu sumambayang. Ain baguban di tiloti mantad di meja don surga. Makin sian suka diau Tuhan, do ita kanon, do keginaban manakadai, papai magan hadada iti, do ginabang nga bidagay, mamagi sudagay da menempuan diau, id sungkad tukadza, masa di Kristus Tuhan za. Katabian, gugumampi di mananabus, sabadiha ngai tabitua Mary. Dadiau pinatak di kenengan, itanak tontoison daw. Dadiau pinahansan di Mary, ikatumazan daw. Biampai diau nadadi Kristus da Tuhun. Tabitua Joseph, dagay punogi, pakitanay diau sundi daw sunghun tama, mabitaw sikoy da lahan daw posisyon. Pakianway sikoy da grasya, kabinsianan sinyo, umuhigay sikoy mantad patitikid talat. Amen. I Tuhan miampay Diyosu. Ikinengan tamakas, membalakat nda Diyosu. Itama, amitanak, Espiritu tabitua. Ugad no, pabalo no, iabal tabas di Tuhan.